Omu kwezi kwa mushanju omwaka gw'2024 gavumenti kurabira omu minisitule by'amagara ekarangira okubarwaho kw'endwara ya mpox omu ihanga kandi kwihobwe eizire netaho emiringo y'okwerinda endwara egi. Kwihobwe abantu barikuhika 342 nibo barangirirwe kuba barwire endwara egi kandi abandi 31 nibo barikugambwa kuba bafiire. Ahabwa enshonga egi ab'ebyamagara omuri Mbarara barangirire ihuriro y'okutandika kuragurira abantu abarikushangwa bagiine omu maka gaabo. Abakugu nibarabura abantu ngu endwara egi neetorerana kurabira omu kuteerana n'omuntu ogiine, okunywegerana, okukwatana omu ngaro, okukozesa ebikwato nk'eshuuka, ebikopo n'omuntu ogirwire. You avoid handshaking, wash your hands properly, you hugging, kissing, or having sex with an infected person. Right. It should show having sex with an infected person. Actually, sex is because Tuitu nagira ngu eky'obusaasi okwejunisa obupiira ningashi kondom tukuru kutangira okukwatwa mpox. kuba wakujwara kondom uko ibihere byawe kuryamubiri still noza kuba in touch na ne umubiri gwawe uza kuba in touch n'ibihere byo so ugakurwara iki tugenda kwishyirira abantu benshi hati turiyo nitugenda mu mashomero kushomesa abana abashomesa n'abandi bona bakora mu mashomero ekikwatire na mpox no twakubasa kugerinda nitugenda kwishyirira abo tweta abashaho ab'ibishaka ninga abafumu n'abandi bona kugira ngo abantu bakuba kurara bazayo barema kwika omu marwariro so nitugenda ngo nabo tubashyikirire tubashomese bagiraho bareba babasindike bazaha amarwariro ga gavumenti. Obubonero burikumanyirwaho ngo omuntu agirwire n'okugira oruhere HIV, okuhemberera omurro, okuteerwa omutwe, okuruha burikire hamwe n'okushanga obuhere burikurugamu amaizi. Endwara ya mpox neeturizibwa akakooko karikumanywa nka virus kandi tihariho omubazi ogurikugitambira kureka omubazi ogurikwejunisibwa omu kugiragurira nigucendeeza aha busaasi, okutambira obuhere hamwe n'obundi bumanyiso. Okwiha endwara egi erangirirwa kubarikaho omu ihanga abantu barikuhika 38 nibo bashanjirwe nayo muri Mbarara, 45 nibo bariyo nibatunga okuragurira omu maka gaabo kandi 13 bariyo nibatunga okuragurira ah'irwariro rya Mbarara Regional Referral Hospital kandi abantu barikuhika 4 nibo bafiire omuri Mbarara. Amakuru aga gashakwa Edson Kinene.